Kipulit penyat gali kerenja traffic branch ringkat kajing snok tilang wat ka kenhon pulit ka Shillong traffic police wat ka senjuk kinangnya taksi sor wat kapsor kila pelong da kajing talasi ya borok kikali ke bakentop ikali kamai taksi toris bat ki Mexicab kani kajing talasi ke balak pelong sendet ha isirwan kinang ilam bat kipulit kila bat ya borok kikali kamai ban talasi ya kinangnya na ke baput leer ha ke machine kebelah tip kemka breathalyzer ban ithu ya kinongnya ki belabu ai bat ki bambu ai uba denzel nong kendi ula ithu ba kani ka kam kanang beteng khamtam hadian balayo jing ujo ni pai ba babon kinongnya kali kamai ki judi kiat shwa ban kamai ulang ba kani ka sienjam ka dei ban ai jing kairu ya ki bai pat ba kim dei bandi kino kino ki jing di pen bu ai khamtam ha ka por bi ki kamai bat kan long ka jing singai khamtam mi kinong let nang wan Bun balat diberi driver kian. Berbayar di kan? Ini kan tak tahu. Something wrong with this. Okay. Okay, off करो तो इसको off करो. Off करो फिर से off करो. Này cũng chắc thằng nhiều mình em thì bạn. Chưa đốt em. Mian, sini. Off ke satu satu. Hai penjualan apa? Cepat. You can take that one and stop. Tuh. Ya. Ada. Mas. Jauh. Tahu license दिखाओ उनका. कितना है निकला है इसका? ये 22 अभी 40. तब तो फिर से चेक करना पड़ेगा. हाँ. तो अपन भी हो सकता है ना. आपको प्लेट में वीडियो Last हाँ last. नहीं हुआ और एक बार टिक करके आवाज सुनने दो. हाँ नहीं मैं लंबा जब तक वो तो टिक करके आवाज सुनेगा ना. सॉरी थोड़ा लंबा करके शुरू करो. उसका बाद टिक आवाज आ गया ना तब. ठीक है रुको इधर आओ साइड में आओ. ठीक है नहीं 23 ना. We'll take this final most of. Ya oke. ठीक है. Resiko yang pusat media yang ada di nakalian Punjab station di bawah saya doa orang kata aku beliau yai se IPS ini di Dexiam di lawan nanti lawan ni apa jadi checking nomor kini ke checking bangi le kensan kolong surprise kita sini kedai ba ladang ke jing ujuan nakalian di pada itu sekali nak kapor ini om banjir ke bang susah ini datang buat pada kecil malah pada kalian apa sebab gunung ini ke gunung ke ada kan gunung di sini ramai lai hintas ni kelas ni de coba itra kalong ba ni pe hang to kales du kebun ke zero aspai lai itu kinong di nang bam kila kham siar kila ka de ngangit skam rada kalong tu ni profesor Shillong aspai kinong di nang bam khamtam ki banyak kali ni kemudian kali kawan ki passengers ki basong kita kila benda ki bahaya sampai ki jongno ru misuk mensiam ni singa ni lat nak ada ko masau de ba gawe ru longan si berat asnan kan ni ko lang kani kan long alert ya barok am tak ni wah ya barok hi kinong na kali la kalong ke taksi kamai ni la kalong turis ni wat ya ki private tu nama kita nak kapor kita dan kan bersima ba ki ya tintip apa lagi nama bakal dia kali sima ki kila punya nama de gani ka syong kapor bari pe ka kini aku kam de ngam dan ni dengan ngari skam barang ni kan tang ka jing sedang
jangan nak cek semua nama kan sabun nang cepat tam apa dia berarti kena kita beri drugs mentah nama kan ini kalau kada itu mesti tentang kalau bersih kalau bersaat kalau bersih ini sim syai ini sih kata kan buat pemerintah dengan try kan ini tak sia sampai tapi lo ke bah kalau nanti berminyak ini cepat sebab ini itu kelat ini apa ini bentuk yang bisa kita dokter hakiki ini cakap sampai dia kata kat cikli kompi ke bah kita sini ni nak kalian juni pun leseng kesenjuk pun in persyang mau bagi minum ombak in kenal dia nomor tidak sutui kata kat dia cisyat keke ka balik akan bah take time akan bampor dia kata dia ka basni kham klot dia hoi nak kalian juni nyai ni si di depan ni melak mengin sukan dokter dendam tu ya kan kalau lari niat di sini ya kan hanya kecil lejong kalau tak sutui kalau kau ya ha kalau ada ni dan mak bis ini dengan try kesengan yang ni tu kesengan kita ni lawan tu what you driver unsaki nama pila ya semua gila dan driver sementara ni banyak taksi di bawah habis tu bagi nak check ki appreciate dia kena kerja checking dia bah buat makiru buat ada kidi ambo bakindi kidi dah jam ni gila jam makan jam dari aku kena kerja checking kemudian baru ada ni dia apa municipal kan apa ini saya yo nang tu PK ke bah ki kin reply ki officer ke khamalo ya halo nata te si pertip officer si hi nak apa